Twongeye kubakira abakunzi ba Shisha TV mwe mudukurikirana hirya no hino ku isi, mudukurikirana Igoma, Ruchuro, Masisi, mudukurikirana Kinshasa, Gisangani, Lubumbashi no hanze y'igihugu, Amerika, Canada na Belgique, mukadukurikirana mu Rwanda, Burundi, Kenya na Uganda n'ibindi bihugu, Australia. Uyu mwanya tugiye kubagezaho amakuru aturuka mu burengerazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho imigwano ikomeye yaguye hagati y'umutwe w'abagwanya M23 n'ingabo z'igihugu n'ingabo za Kongo FARDC. M23 yateye ingabo za Kongo mu birindiro byayo bya Canzu, Runyoni. Imigwano yabaye nyinshi, ikaba yaratumye abaturage benshi bahungira mu Buganda no mu zindi migi nk'Iruchuro Centre. Reka mwiyumvire abaturage bari Iruchuro Centre bahunze baturutse za Cengerero muri Jomba. Bon, moi, njyewe nitwa Kisepo Birika Jean de Dieu. Uturutse Naturutse mu Kinyamahura mu Jomba. Gire byagenze ute kugira ngo mugere hano? Mbo kugira ngere hano njyewe nkuraga kopitari wacu aho mu Jomba ku bitaro yaho mu Jomba. Nabaga narayizamu mukurarizamu niho nagiye kumva amasasu buri kanya nuko nje inja gusinyara abanganga barambwira ati humura ngo biraba neza. Après bwagiye guca mu masa 12 nuko zagiye kubona abasoda bacu benshi bari kwiruka, nuko maze natwe tubona kujana nabo gucu. None umwirukanse n'abasirikare? N'abasirikare. None umugore wawe n'abana byagenze ute? Mbo umugore wanje n'abana bose twaje twe n'amaguru mbega n'inzara byose tanakantu ko twaje turukuru. Bari kwiruka. None mwahise mumenya bateye ni bande? Bamenya bateye? None tunarabazi. Ni bande? None ntuza baye mu 23. None iwanyu nta kintu cyo mwazanye mwahunze? Mbega tanakantu ko twazanye abana bambaye ubusa tanikintu cyo turukubona. None mu nsisiro zanyu buno hameze ute? Mu nsisiro gwacu mbega hanameze nabi tu. None niki cyo mwasaba nk'abayobozi b'igihugu? Icyo twasaba abayobozi bacu bakuru badukuriye bashobora kugenda bakabafana mu basi tugatahuka iwacu. Nabuno nibo bakiriyo tu? Nibo bakiriyo baracariyo. None aho warute banarahari to bakagenda. Barenkaho kuntuza ku gasozi kabugusa. None ni wanyu ni Rugusa? Naho tuhepfo gake. None urugutinya Ndi gutinya gusubirayo, guverinoma yacu itari yajayo, doke nanje turashobora kugenda. Bite? Ni byiza. Amakuru ntayo. Nari ntambara tu. Tugire witwa nde, uri hano Iruchuro turutse? Njyewe ndi Ndabugi Esther, turutse muri Jomba mu Kinyamahura ku paruwasi. Tugire mwahunze byari mwahunze iki? Twe twahunze kuwa mbere, twari duhagaze tugiye tubona abanyarunyoni baradutunguye n'imizigo. Tubonye birutse tugerageza kwihagararaho twanga guhunga. Nyuma yaho twumva amabombe, ariko tuzi ko ari M23 ari gukubita. Twahunze turi guhungamwe n'abasirikare bacu, twananiwe kwihangana hejuru ko twabonye abasirikare bari guhunga, natwe turabakurikira. Ni nko mu masangapi? Hari mu gitondo nko mu masetere 6h gutyo. Niho twahunze, naho abarunyoni bo bahunze nijoro. None iyo wavuye mu ruhe rusisiro bagita iki? Bo twebwe aho twavuye mu rugo iwacu ni Muceya. None muhageze hano Iruchuro gute? Twaje turi kwiruka, twaje n'amaguru n'abana. Mbega n'ubu ngubu ndo tumerewe neza, twararushe, twaje n'amaguru turi kwiruka. None kuva mwagera hano hari ibiryo abayobozi babazaniye musahada? Abayobozi ntacyo bari bakatuzanira na n'ubu. Inzara igiye kutwica, abana bambaye ubusa, abarwayi nakangari n'umutsi gubusa twagubona. Ahubwo ibyo turi kumva ngo administrateur ngo ari gutuma ku bantu ngo dutahe. Natwe turi kwibaza abasirikare bacu turataha dutashye tubasize polisi zose ziracyaraha
abasirikare baracyaraha bari kutwohereza ngo tugende ngo tubashobora kurwana n'abaduyi ngo tutariho natwe turi gutinya cyokora inzara ntigiye kutwica pe inzara igiye kutwica. None abapolisi umuganiye nabo biwanyu bavuga ngo iki? Turi kuganira nabo bakatubwira ngo ndo bataha nabo bafite ubwoba bazataha uko FARDC ifashe igihugu. None hari icyo mwasaba abayobozi b'igihugu? Icyo turi gusaba abayobozi cya mbere, inzara kwanza igiye kutwica, abana bambaye ubusa, imiti. Nyuma yaho ngaho tugasaba abayobozi hamwe n'Imana mu ijuru idufashe dutahe iwacu tuve muri ubu buhungiro turi guteseka cyane pe. None hano murya gute? Ibyungu mwabikuye he? Turi kujya gufunguza mu mago, bamwe bakaduha abandi bakadutuka basi. Twari Nord Nyiraguhirwa. Twarahunze duhunga nta kintu. Tuza buri turi gusaba bamwe bakaduha abandi bakatwima. Kabigiye tuburaye no kuburara n'uburwayi bugiye kwica abana. Mbese umudari nibwo gugiye kutwica. None wahunze wowe uturutse nanje ni Bugusa ndi mu Kinyamahoro. Bugusa. Byagenze ute tubwira byari byagenze kugira ngo mugere umuhungu? Twahunze hari mu gitondo. Abarunyoni na Canzu bari baraye bari kuza. Ubwo twagiye tubone n'abasirikare bacu barirutse. Ubwo natwe tuza turi kwiruka nabo. Ubwo tugera hano gucyo. None ko ndi kubona ufite inkoni byawe? Jewe ndi ikirema n'amabeki naragasize. Nicyangejeje hano ni nk'Imana Nyagasani. Naraye mu nzira. Ndaye mu nzira ubwo mbyuka ndi kuza buhoro buhoro. Kibazo canje cyasigariye mu mavi. Nari ndi simante maze imyaka 5 mu Burema. None ninje wageze hano gucyo. Umugabo wanje asigaye mu rugo niba kihari ntombizi. Akuzukuru ko nirukankanye ni kano. Na uriya mukobwa n'utwana twe ubwo nitwe turi gusumbuka gucyo inzara nigiye kutwica. Nta kintu utwitwa twari twahunganye twadutaye mu kabindi. Kubera iki? Tunari kwiruka ibyo bibombe binari gukubita. None hari icyo mwasaba abayobozi? Twebwe no kugira ngo baturwaneho barwane tumenye ko biherereye ruhande rumwe dutahe. Nanga sinibura badufashe mutugambire badufashe cyane inzara nigiye kutwica. Ibunagana na Cengerero abaturage batangiye gusubirayo bavuga ko batinya ko imirwano yakongera kwaguka hagati ya FARDC na M23 mu gihe M23 yatangaje cessez-le-feu hagati yabo na FARDC. Hano nduye mu Cengerero. Byabaye ute? Twumvise mwari mwarahunze n'ukuri? Amasasi garakubise maze tukahunga. Aho twahungiye tumaze kugaruka tusanga baciye imiryango yacu. Byabaye ute? Wasanze ameze ute? Nasanje bamaze ncuruzaga inzoga kugira mbone ko ndabesha abana banje. None nsanze bajanye inzoga zanjye zose hano sinzi nimba ndabaho gute. Mwahunze ryari? Ni mwahunze iki intambara bande n'abandi? Intambara ya M23 na guverinoma. Mwahunze ko masangati? Twarahunze make yakubise kwa mbere tukihangana tukaryama mu nzu buke maze masasi gongera kukubita maze tukabona ko turashobora kubano hano mu masasi maze tukagenda tukaja mu misozi kugaruka. Ngejo tukagaruka tushanga bamaze kucyaha imiryango yacu. None mwasaba iki abaguverinoma? Tubasabye ngo tubatuhereze umutekano nimbabo bona go batufashe tu. Tubyire byagenze ute ahani Cengerero lokalite Rubona. Habaye kucumwa nijoro n'intambara yabereye mu misozi iriya za Runyoni. Hano nyuma yaho kuwa mbere abasirikare tubona ko bari kuzamuka. Bamwe barahunga abandi baragenda. Bamwe baramanuka abandi baje Busanza. Hanyuma yaho kuwa kabiri cyatumye abantu biruka cyane nuko bishe umuhungu witwa Neno. Umusore umwe bari n'umotare. Maze kumwica abantu bose barirukanka no kubiteye akantu bagira ubwoba.
aramaze kwica n'undi mugabo w'umwarimu ku Kakimonyo musi urukuje Bunagana musa Premidisi yaguye mu ntambara nawe yaguye mu ntambara ari kwirukanga hari n'umuhungu n'umwana muto yari afite nk'imyaka 15 bamurashe mu mutwe rirahinguranya none bamunani bamujanye Goma yararirwa nkuba. none nawe warahunze? Narahunze hejuru y'abana birukanse nanje mbasanga ikiwanje. none kubiki wagarutse none tena? Nuko batubwiye ko FARDC yagarutse Cengerero natwe tugaruka tubakurikiye kugira ngo tureko ari umutekano ibyatugaruye tumaze kumenya ko abasuda bacu bari mu mujyi wa Cengerero. abo muri gutinya tena ko intambara yagaruka? Ntabwo twatinya sibye ntabwo umuntu areka gutinya ariko turi gukora abasirikare bacu ntabwo twutinya. none ari cyo mwasaba abayobozi no kugira ngo badufashe umutekano beho ko abantu benshi baheze mu Buganda abandi bari Busanza nta bantu bari kugira mu ngambo zinane ziriya muri Runyoni kandi niyo twakoraga n'ibyo kurya ibirayi n'iki bisanga nta soko nta kintu kubera hanga ntabwo dufite n'umutekano iyo umuntu abuze ibyo kurya nta mutekano bafite. Tulikuje Uganda kubera intambara kubera iki kwa mbere twarahuze ariko twageze kwa kabiri amasasi gakubise turari Uganda kwa gatatu baza bari kuvuga ngo duhuguke tusubire iwacu mu intambara yase mu gusubira iwacu rero nongo turi kumva bari abasoda babakari baje gutera muno bamwe bari kuja kumwera hariya mu Kinyamahura igisiza nibo bariho no muri Cyanzu no muri Runyoni no turi gutinya tugomba kuba turi mu rugo turayo wenda bakaza gutera ugasanga bishabana tugituma mu kuva mu Buganda. Perezida wa société civile ya Bunagana Damien Sebusanane we yavuga ko umutekano uracyari muke kuko isaha n'isaha imbunda zakongera kurira abaturage bakongera bagahunga. Yego muraho neza. Amazina ni Damien Sebusanane nkaba ndi umuvugizi w'abaturage muri aka karere ka Jomba. Tubyire aha Ibunagana abimezute. Ibunagana ni nkuko mubibona uku nguku urabona kuri amasaha turi hafi saa 11 z'umugoroba ni ukuvuga ko ugiye hariya kuri douane ku mupaka urabona abantu batangiye kugenda bamanuka buhoro buhoro basubira i Bugande. Ejo mu gitondo wongere kubona bazamuka bagaruka muri Kongo. Nibiki nukuberiki? Impamvu zibitera ni impamvu zabateye guhunga uhereye mu joro ryo ku cyumweru ryaherezaga ku wa mbere igihe ahubutse imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Kongo. Tugire uwo munsi bateye ryari bimeze ute? Ndagira ngo musanzwe namwe mubizi ni ku wa mbere mu gitondo niho bwakeye twumva yuko ingabo za M23 zishobora kuba zateye ingabo za leta nubwo tutaramenya impamvu yabyo ariko niko biri hari intambara kandi mwarabyumvishe ku maradiyo no kuri za telefone murabyumva. Aho Ibunagana byari bimeze ute uwo munsi sara amasasu gakuma ku migari gahari? Navuga ko ku wa mbere ntabwo habaye ibitero bikomeye cyane ku buryo byahahamuye abaturage ahubwo ku wa kabiri umunsi wo ku wa kabiri ku manywa niyo habaye imirwano ikaze cyane ku buryo havuzemo imbunda ziremereye havuzemo ibisasu binini. Urabona aha muri kunyura hari amazu menshi yagiye akorwaho yagizweho n'ingaruka za biriya bisasu hari amazu yagiye asenyuka nuko nguko. Ese mwiyo tambara hari abantu bapfuye? Ahantu havuga imbunda ntabwo habura inzirakarengane haguye abantu 5
hashoboye kugwa abantu 5 kugeza kuri isaha nibo dushobora kuba tumaze kubarura. Inkomere twashoboye kugeraho ni inkomere zigera kuri 7 ziri kuvurirwa mu Bugande z'abasivile, ntabwo mu by'ukuri bikomeye cyane. Hari abagiye bahura n'amasasu bimwe bita bare perdi, hari n'abandi bagiye baraswa wenda agacika n'igikomere, ariko inkomere zo zirahari. None ubu M23 ihagaze ngahehe nabunagana? Nkuko ibivuga iri mu birindiro za Canzu, Runyoni n'ahandi. Kilometero hano Bunagana aho bari. Urabona hari uvuye nkano kugera Canzu hari ibirometero bigera ku 8, uyu kugera Runyoni hari ibirometero nka 12 cyangwa se 13. Bugusa, Gisiza ni bande bahari? Bugusa kugeza kuri isaha rimwe hari igihe hagaragara abasirikare ba M23, ubundi ntibagaragare, nuko nguko twavuga ko ari M23 ihari. None si na Gisiza? Gisiza nta position hari, uretse wenda hari kuhagera batembera, kandi Gisiza hari na Monisco. None abaturage biri barahunze cyangwa abandi basubiye? Abaturage ni bake cyane bashoboye gusubira mu Gisiza, mu Kingo na za Nyarubara n'iyo ngiyo ku Gatete na za Runyoni, ni bake cyane, kuko ntabwo ari uko batinya uruhande rumwe, ahubwo batinya impande zose. Barabaze dushobora gusubira mu ngo zacu ejo, wenda niba nkuko tubyumva hari ibiganiro byaramuka binaniranye hagakoreshwa imbunda, ugasanga rero hongeye kuboneka inzira karengane, bakavuga bati reka tube twikinze ahangaha dutegereze turebe leta yacu ikiri buze kutumarira, niba iri buze kudukorera iki. None si kubona abaturage barasubira mu Buganda buri mugoroba ni ukubera iki? Umuturage uzi iyo abantu bajya guhunga nta usezera undi cyangwa se ngo abanze yamurarika. Buri muntu aba afite impamvu ze zituma agenda, buri muntu aba afite igipimo ubwoba aho bugera. Hari nk'ubu ngubu umuntu ushobora kukubwira ati nge nta nubwo nashobora kuba hariya mu birometero 2, akavuga ati nge ngiye mu nkambi. Hari ushobora kuvuga ati ngewe ndaba muri Bunagana, sinshoboye guhora ndacuragira. Ibintu nk'ibyo buri muntu aba afite ize mpamvu n'ukuntu yisobanura. Nukuvuga ko abaturage benshi babunagana ntabwo bari kurara muri Bunagana? Abaturage benshi babunagana kuri uyu munsi bari kuraramo, ariko bakomakomeye nk'abacuruzi n'abandi ntabwo bari kuraramo. Baratinya ingaruka z'intambara. Mu estima k'abaturage bangahe babunagana bahungiye mu Buganda? Mu by'ukuri bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 cyangwa se 6. Hari icyo mwasaba abayobozi b'igihugu? Umuturage nta kindi yasaba uretse gusaba leta ngo ikore ibishoboka, inzira iyo ari yo yose yashobora gucishamo. Ari ibiganiro umuturage ntabwo bimufasheho, ari diplomasi imeze ite, ntabwo umuturage icyo akeneye ni amahoro, ni umutekano, akaba mu bintu byiwe, akareka guhora ahangayikishijwe n'intambara. Hari ikintu mwakongezaho? Ndumva nta kindi twakongeraho uretse yuko dutegereje kugira ngo turebe nimba impande zombi zagira gutya bakubahiriza agateka uburenganzira bwa muntu, umuntu akareka guhora mu rungabo yirukanka, akahubwo tukaba mu ngo zacu tugakora imirimo ya buri gihe. Namwe murakoze. Turabashimiye mwese mwadukurikirane hirya no hino, twabagezagaho inkuru y'imirwano ya hagati ya FARDC na M23 mu karere ka Rucuro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Baraka Munyamfura Heritier, Ishisha TV. Twongere guhura ubutaha, twabagezagaho inkuru turi ibunagana iburengerazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.